Različitost je najveće bogatstvo Crne Gore i to treba sačuvati na predstojećem popisu. Ocijenjeno na okruglom stolu kako zajedno sačuvati sebe. Predstavnici organizatora Foruma Bošnjaka muslimana saopštili da popis dočekuju gledajući u budućnost, a ne u prošlost, uz spremnost za građenje suživota. U raspravi učestvovali i predstavnici skoro svih nacionalnih zajednica. U Forumu Bošnjaka smatraju da u zvaničnim rezultatima popisa nije bilo Bošnjaka prije 2003. zato što nisu imali priliku da se samo imenuju, a ne zato što nisu postojali. Mirsad Rastoder smatra da je popis važan za dalje utemeljenje multietničke države i njene evropske perspektive. Iz toga proizilazi da nam je očuvanje i razvoj demokratske Crne Gore prvenstveni zajednički cilj, kako bi u tom dobru gajili plemenitost različitosti. A za to nam treba strpljenja, razumijevanja, tolerancije, mudrosti i posebno iskrenosti da pred sobom i drugima slobodno, bez prikrivanja, odgovorimo što jasnije na sva pitanja iz popisne liste. Predstavnik Nacionalnog savjeta Hrvata Miroslav Franović kazao je da Hrvati nikada nisu predstavljali prepreku Crnoj Gori. Narod koji voli svoju državu i koji je eventualnu mržnju zamijenio ljubavlju. Ljubavi prema svojoj državi, ljubiti bližnjeg svog. Koga voljeti ako ne svoju državu i ako ne u njoj graditi lijepe odnose sa svojim susjedom. U Srpskom nacionalnom savjetu smatraju da po standardima predstojećeg popisa Srbi su unaprijed diskriminisani. Očigledno time što su obrasci za popis stanovništva ispisani na latiničnom pismu i da je tu na neki način eliminisana ustavna mogućnost i ustavno pravo Srba da popisnice budu i na ćiriličnom pismu, što je naša ustavna garancija, odnosno Ustav garantuje članom 13 da su ćirilično i latinično pismo ravnopravni. Na poziv Foruma Bošnjaka muslimana nisu se odazvali iz Monstate i Albanskog nacionalnog savjeta, kao ni iz albanskih političkih partija. Savjet muslimana Crne Gore nije prisustvovao okruglom stolu jer, kako su naveli u saopštenju za javnost, ne žele da daju legitimitet organizaciji koja u svom nazivu ima, kako tvrde, neustavnu formu Bošnjak musliman.